An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yaqulu Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal-rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal-mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Wal-khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Qala wa hasibtu an qad qala warrajulu ra'in fi mali abihi wa mas'ulun an ra'iyatihi wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi.